ngagem dharma kapiwalasan uduh adi sang barata iki sudarmaning irage ngagem dharma kepatutan sandang pesangin dewa abang setate ngelah dadi kayun kapiola ngelah kayun saya sampunang adi ajare ditambengane buku jani ada teke buat piselet beline tekene ngaragani diune desanya nanake buku hati ngelah arasa takut ngelah arasa jeja ian penyakit sane iwang minat ada silih sinunggil iya panjang aneh saja iya melaksana kawan dan uning bakti mularapan nantuk tambah tiyai panjang saja panjang tusing genawang dadi malaksana nantuk sanang pesan yen masih kayune ni dewa terngawe sang kalen gumi tuh waratuaku adi sang balato adi ya nade silih sinunggil panjang ketotona setate malaksana cora aku gue lantas dia kati ngemalin cara janine sampi liu ilang sepeda liu lantas masih ilang tadi teramanya kadi aku dewaratuaku len tekening totonan aduh masih nyen yo mau parilaksana masalah nyapo karyaku kadi kameng yan umpamian yening tekung pamiang belini saat winalwi sia sekali uron sekali kambing kayu nyala kadap yening yoi kambing totonan yen nepukir lantas kayu ane nyelep ane gede sinah yoi kambing totonan bakal takut sendalang
Neman menjawab. Nah, ini adi sang baratu ini. Yen ieu lantas sideban manut tekening papineh ieu malaksana cara. Sinak ieu marasa liang, sinak ieu marasa lega. Iwang yening mata uban. Loh adi sang baratu neade nyinbuin piselet beli. Anake senang nyen main minuman ane keras karena dona beli sejajan soadi. Bingung punya ngawe paling Kewale ada anak minum-minuman ane keras yen supopes kaliwat sinak ya dadi bingung paling yen subuh memunyak mabuk besul atas raos ane ngawak-ngawak Bang Rasrawas Riang anak Cina tadi dituade ngenak sine ngenak kiri yen anak temen mabuk-mabukan paningalane barang dengkak dengkit atas tekening nyamuk berair Uyut jail Mino buine satade dadi ngai masalah ngai ruyuan maro ado anak nuli yo sing terimo tadi lantas siratone uyut Bawas pingit Madal samit Tadi sang barate nyen jane mulo demen main minuman kanthi mabuk ensap kekeneng dewe ngelah lantas jane rahasia bekejang do bakat beberang bakat ukuran Rian Ayun bingung yen temo karana dadi buku akite sawire yen anak main-mainuman bas kaliwat bingung dadi pati kacuh mesuan munyi sedate yo ngai masalah Sampun linyok maring mana melantaran bandingmu iya lantas dadi dia linyok bobok lantas dikenek padewekan iya linyok Winang sedih Apun yen teke dadi pikulih ke sang anake bobok anake linyok disubane inget lantas sing bunga nah dia merasa kangen merasa sedih
sinaledo ragone apa jang kecedon hadis sang barateuy dieu ieu nanake malaksana buka pikeun sate kenging dewe ka parigi sadadeung ngawil doh punika buina si ngado da ditimpa ge bakal nunggu makejang bakal punya cai